Umunsi wa gatatu mu by'ukuri abantu bari bategereje ari benshi cyane bavuga bati turarara tumenye ninde ubaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu by'ukuri nawo uragenda ugana ku musozo, gusa ntibibuza ko abantu n'ubundi bagifite amatsiko yo kumenya ninde wegukanye intsinzi mu matora y'umukuru w'igihugu hagati ya Joe Biden wo mu ishyaka ry'abademokrate na Donald Trump wo mu ishyaka ry'abarepublikani. Ku munsi rero mu by'ukuri wa kabiri, ku munsi w'ejo hashize ibarura ry'amajwi muri aba bakandida babiri nta n'umwe wigeze wiyongeraho inota na rimwe, kuko leta zigera kuri 6 zose zari zisigaye zari zitaratangaza mu by'ukuri uwatowe. Gusa kugeza amagingo angaya amahirwe menshi cyane arimo arahabwa Joe Biden, kuko niwe ufite amahirwe yo kwegukana intebe imwicaza muri White House yahozemo n'ubundi ari vice perezida ku bw'ubutegetsi bwa Barack Obama. Gusa nanone ariko Trump nawe aracyafite amahirwe, kuko imibare irerekana ko ashobora kuza gutungurana akisubiza uyu mwanya. Mu by'ukuri hari ibintu rero bibiri mu by'ukuri abantu bategereje kumva gutungurana kwa Donald Trump, cyangwa se mu by'ukuri gushimangira n'ubundi insinzi kuva ku munsi w'ejo yakomeje kugenda igaragaza yuko Joe Biden ariwe ufite amahirwe yo kuza kwegukana insinzi y'umukuru w'igihugu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kimwe mu bihugu bikomeye cyane ku isi. Mu by'ukuri kandi umwe mu batsinze cyangwa se ugiyeho imiyoborere yiwe ishobora kugira ingaruka nziza cyangwa se ingaruka mbi ku bijyanye na diplomasi cyangwa se kubanye n'amahanga n'ibindi bihugu bitandukanye. Icyo nakubwira cyo nuko muri leta ya Georgia byemejwe ko amajwi asubirwamo kugeza amagingo yangaya. Nicyo kintu kimaze gutungurana, aho umunyamabanga wa leta muri leta ya Georgia Brad Raffensperger yatangaje ko amajwi yo muri iyi leta aza gusubirwamo, hakabaho rero kongera kubara nk'uko bakomeje kugenda babyitangariza. Hanyuma mu ijambo rimwe gusa umuryango wa Donald Trump umaze gutangaza ko baza gutsinda aya matora, bagize bati turaza gutsinda. Nk'uko rero umuryango ukomeje kugenda ubishimangira, baracyafite icyizere cyinshi cyane cy'uko mu by'ukuri uyu mugabo w'imyaka igera kuri 70 mu by'ukuri aza kwegukana intsinzi y'aya matora. Navuga ko ari amwe matora atazigera yibagirana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuko undi ntabwo byageragaho iminsi 2 iminsi 3 mu by'ukuri abantu batari bamenya ngo ninde utsinze amatora, keretse gake byagiye bibaho muri iki gihugu gikomeye cyane cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze ko rero uyu munyamabanga wa leta muri leta ya Georgia avuze ko hakiri amajwi agera ku 2169 agomba kubarurwa, hamwe n'andi agera ku 8 rero y'abantu batoye badahari mu buryo bw'iposta agomba rero nayo kubarurwa uyu munsi wa none. Biracyari urugendo rukomeye cyane kugira ngo haze kumenyekana ninde mu by'ukuri utsinze aya matora. Yakomeje avuga ko kugeza mu by'ukuri bigoye kwemeza uwatsinze muri Georgia, ndetse ko kuko ikinyuranyo ari gito cyane hagomba rero kubaho kongera kubarura amajwi, nuko uyu munyamabanga wa leta muri Georgia yabitangaje. Nubwo bwose byamaze gutangazwa ko uyu Joe Biden yamaze gutsinda muri iyi leta, yavuze ko amajwi rero iyo muri iyi leta afite igisobanuro gikomeye cyane ku gihugu cyose muri rusange, nkuko byavuzwe rero n'uyu munyamabanga wa leta Brad Raffensperger. Mu by'ukuri Gabriel Sterling wungirije Raffensperger yavuze ko umwanzuro wo kongera kubarura amajwi watewe n'uburyo rero abakandida bombi bakurikiranye mu buryo bwa hafi mu majwi, aho rero kuba uburiganya nk'uko byakunze kuvugwa n'uruhande rwa Donald Trump nk'uko yakomeje kugenda abivuga. Joe Biden rero mu by'ukuri yakomeje kugenda aza imbere cyane muri leta ya Pennsylvania, kuko kugeza n'ubu ngubu ubwo dukora iyi nkuru niwe ukiri imbere mu majwi mashya mu by'ukuri amaze gushyirwa hanze. Joe Biden ari imbere mu majwi yo muri leta ya Pennsylvania nyuma y'iminsi rero mu by'ukuri ibiri iyi leta iyobowe na Donald Trump. Ubu rero ari imbere ho ararusha Trump amajwi agera ku 6737. Ari nkaho rero Joe Biden yabonye amajwi agera kuri 2016, naho Trump abona 897. No kuvuga ko rero yabonye hejuru ya 68% bituma rero akomeza kuyobora iyi leta mu gihe rero cyose yakwegukana amajwi yose, nta kabuza arahita agira amajwi 270 asabwa ngo atorerwe kuba perezida w'iki gihugu gikomeye cyane cy'igihangange Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma mu masaha yashize nabwira ko itsinda rya Trump ryashimangiye ko ryiteguye kwitabaza urukiko mu gihe byakwemezwa ko Biden yatowe. Itsinda ry'abashinzwe ibikorwa byo kwiyamamaza bya bwana Donald Trump ryasohoye itangazo rishimangira ko rero rigomba kwitabaza urukiko mu gihe byaba rero byemejwe ko Joe Biden ari we watorewe kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Itangazo rero ryashyizwe hanze no kuri ibikorwa byo kwiyamamaza bya bwana Trump witwa Matt Morgan yavuze ko kugeza ubu rero amatora ntararangira, ndetse ko ibigereranyo byerekana ko Joe Biden yatsinze bipfuye kandi bishingiye kuri leta enye
zitari zageza ku musozo mu bijyanye n'ibarura ry'amajwi nk'uko itangazo bivuga. Iri tangazo ryakomeje rigira riti muri leta ya Georgia amajwi yagomba kuzongera kubarurwa, aho Matt yakomeje avuga ko bizeye kuzabonamo rero amajwi yabazwe mu buriganya ku buryo bizatuma rero Trump ajya hejuru muri iyi leta. Biracyagoranye mu by'ukuri rero kugira ngo tuze kumenya ninde wegukanye insinzi muri iki gihugu gikomeye cyane, kuko urumva naho bamaze kubarura amajwi bitangiye gutangazwa ko agomba kongera gusubirwamo cyangwa se agomba kongera kubarurwa. Yakomeje agira ati rero hari amajwi menshi cyane adaciye mu mucyo muri leta ya Pennsylvania, harimo kandi ko abayobozi b'amatora ngo babujije abakorerabushake bacu, ubwo ni ukuvuga b'abarepublikani, kugeraho ibarura ry'amajwi rero ryari riri kubera. Muri Nevada yavuze ko hari abantu ibihumbi bahatoreye mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ndetse ko Perezida Trump aza gutsinda muri leta ya Arizona, nubwo ibinyamakuru bitandukanye nka Fox News na Associated Press AP byatangaje ko iyi leta yegukanywe na Joe Biden. Mbere yaho ariko kandi umujyi wa Philadelphia hari hasigaye kubarurwa amajwi agera kuri 25,000. Muri Philadelphia rero mu by'ukuri amajwi yaratabarurwa yarengaga 25,000, aho abayobozi rero muri uyu mujyi batangazaga ko rero biza gufata umwanya kugira ngo basoze iki gikorwa, kuko harimo habarurwa amajwi yaje mu buryo bw'iposta. Ikindi kandi nakubwira nuko amajwi bisaba kwitondera, kuko hagenzurwa ibintu byinshi cyane birimo imikono ya ba nyirayo hamwe n'amatariki batoreyeho. Uyu mujyi rero niwo mu by'ukuri waruhanzwe n'amaso, ku buryo rero uza no gutanga rero utsinda muri leta ya Pennsylvania kugeza amagingo ngaya ikomeje kuyoborwa na Joe Biden mu ishyaka ry'abademokrate. Ku rundi ruhande ariko kandi mu masaha yarari imbere byavyitezwe ko Joe Biden mu by'ukuri nibiza kurangira atsinze aza kugeza ijambo ku banyamerika, ariko mu gihe byaba bikomeje kugenda neza, kuko bishobora kuza guhinduka mu by'ukuri nk'uko bikomeje kugenda bitangazwa, kuko icyo gihe Joe Biden yarayoboye muri Georgia, Nevada, Arizona ndetse na Pennsylvania. Aramutse atsinze rero byaba byemejwe ko yatsinzwe, byaba byitezwe ko rero we n'itsinda rye bahita batangira gutegura ibijyanye no guhererekanya ubutegetsi. Mu by'ukuri umuntu akavuga ko nta gahunda mu by'ukuri baba bafite yo gutegereza imanza zashinzwe na Bwana Trump, ahubwo akazi niko bo bashyize imbere, kuko baba bamaze kubona insinzi ikomeye cyane. Biden yahita atangira rero kwitwa perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zunze ubumwe za Amerika. Mu by'ukuri akaba rero yabaye perezida wa 46 w'iki gihugu gikomeye cyane. Hanyuma rero inkuru mbere rero kuri Trump ndetse bamushyigikiye yaje kumvikana ubwo mu by'ukuri leta ya Pennsylvania amahirwe menshi cyane yagiye ahabwa Trump, ubwo Joe Biden rero yamwigaranzuraga rero akamujya imbere mu majwi muri leta ikomeye cyane. Impamvu rero iyi leta ikomeye cyane nuko ifite amajwi menshi cyane mu zisigaye, kuko abarirwa muri 20, mu gihe Biden rero yayitsinda nta kabuza arahita yegukana umwanya w'umukuru w'igihugu. Hari hamaze rero kwarurwa amajwi angana 95%, kandi Biden icyo gihe ari imbere ho arusha Trump amajwi agera ku 5,587. Hanyuma ku rundi ruhande icyo nakubwira kindi nuko abashinzwe umutekano w'abayobozi bakuru muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazwi nka Secret Services boherejwe ku bwinshi cyane mu mujyi wa Wilmington muri leta ya Delaware, aho Biden atuye mu gukaza umutekano we mu gihe rero yabatorewe kuyobora Amerika. Ku munsi kandi w'ejo indege zari zakumiriwe mu kirere cyo hejuru y'aho Biden atuye, nabyo muri gahunda yo gukaza umutekano we. Ni ibintu rero bisanzwe buri gihe kuri perezida watowe ku mutekano ukazwa mu gace atuyemo. Byanakozwe rero no kuri Bwana Trump muri 2016, ubwo rero hari amahirwe menshi cyane yuko ashobora gutsinda amatora Bwana Trump cyo muri 2016. Ngibi rero uko bimeze mu by'ukuri, kandi uko kohereza mu by'ukuri no gucunga umutekano ukomeye cyane kwa Joe Biden. Abakurikirana hafi ibijyanye n'aya matora ndetse na politike muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga yuko bisa nkaho ari uguca amarenga ku nsinzi y'uyu mugabo w'umudemokrate ashyigikiwe na Barack Obama wazayobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Hillary Clinton watsinzwe na Trump muri 2016. Ni byinshi rero ibyo umuntu yavuga kuri aya matora akomeje mu by'ukuri gutitiza abantu bamaze iminsi igera kuri 3 bataryama bategereje kumenya ngo ninde wegukanye insinzi muri iki gihugu gikomeye cyane cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ako kugeza n'amagingo ngaya ntibaramenya ninde utsinda. Birashoboka ko Bwana Joe Biden aza gutsinda, kuko amahirwe menshi cyane ari guhabwa, kandi imibare igaragaza ko ari buri imbere. Gusa nk'uko bikigaragara ku bijyanye n'imibare muri rusange, biracyashoboka cyane ko na Bwana Trump ashobora kuza gutungurana ku munota wa nyuma akaba yatsinda muri ziriya leta zikomeye, akaba rero yahita yisubiza
n'umwanya mu by'ukuri w'imbere, akaba yahita anatsinda n'amatora agakomeza kuyobora iki gihugu cy'igihanganye cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Gusa ikindi nakubwira cyo ni uko kuva ayo matora mu by'ukuri yatangira no kuvugwa no gutegurwa, Bwana Trump yagiye agaragaza impungenge nyinshi cyane ko ashobora kuzibwa amajwi bitewe n'ubu buryo rero buri kwifashishwa bw'iposita. Yagiye avuga ko abukemanga ndetse ko kandi inzira yonyine abademokarate bashobora gutsindamo amatora ari uko baba bibye abarepublikani nk'uko yakomeje kugenda abivuga. Ibi rero mu by'ukuri ndetse n'ibi byo kubarura amajwi biratanga isura y'uko mu by'ukuri aya matora mu by'ukuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yajemo icyasha gikomeye cyane. Kuvuga rero Bwana Trump yatangazaga ko yatsinze amatora, ariko nyuma bikaza kugaragara ko Joe Biden yakomeje kugenda amujya imbere. Hitezwe iki rero? Hitezwe kumenya ngo isa